الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita niyo magbak kapangadyan bunga simpag iman. Salta masira kita niyo pangadyan bunga simpag iman harwa parakala. Pagtawbat intaw nagtatawbat nagmalilla na pa Allah subhanahu wa ta'ala awang pamaugbog niya. In pagtawbat natapil iwan sila ilaha illallah. Aruman ini mga anak kapo Adam, yatud na mo maun pahadarat sing kamu ingkallam si mahasut si mahatinggi hasuratuhu amin ayat dawas sanatu kaina palman si mahasut si mahatinggi pastaqim nang daakin Allah Ta'ala. Daakan si mahasut si mahatinggi pakahinapusan Nabi, pakahinapusan Rasul amuna inna binatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul pakatan Adam. Naraak siya iban sin ummat niya pada akan wajib unin pada akan kaniya pastaqim pagpabuntol ka
Pagpabuntul kau hakabayaan sin Tuhan. Ingkatan da akan kayo sin Tuhan mo, hinangahalaw matulan. Damik kiyan da isab, iliangan kayo mo, ikaw iwan sin umat mo, pabuntula. Agaraim piyang nangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manguran na mo. Sa barang sinabutan sin pangadyan ini, magkagunahan kita niyo pagpabuntul. Ingkatan mabuntul marayaw, ingkatan mabuntul aun alamat, aun ipagpabuntul. Na mga tuan, yung pagpabuntul kabayaan sin Tuhan kato tanim bukun lain. Ba't bang maglain? Aun mabita ni runay kadigadaon. Magsukod bukun. Pastakin. Pagpabuntul ka wa pag-iman. Pagpabuntul ka wa panawhid. Pagpabuntul ka magad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab diyan mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kaibanan ayat. In mga taunanay maising kabuntulan. Amin wala na sila timay sing kabingkukan. Hamuk surang yanan siya. Suratul Mu'minun. Imbar iman sa bundal. Amin miuntulim pag-iman nila. Miuntulim pamaratsaya nila. Yari biyata sin Allah Ta'ala hapamuunan sin ayat ini. Parman si maha suci maha tinggi. Qad aflahal mu'minun. Sa bundal tuod. Timap pa sing karayawan. Timap pa sing paruntungan. Nagdapa-dapa sing paruntungan dunya iwan akhirat. Hinda siyo yan. Amin mga bariman. Mabuntul yung pag-iman nila. Mabuntul yung panawid nila. Mabuntul lagi-lagi yung pangakad nila. Hasara si mahasut si mahating. Magkagunahan kita ni mga tuwan. Yung pangasubo, maita sila nagparuntungan. Sabab, hahinang. Buko na buok hinang dahil paruntungan nila. Nagparuntungan sila haitikad nila. Ang painuntong na bahagi nagdua. Duang kabahagi ang paguntong. Pag-untong hantara sintaw iwan tao. Pag-untong hantara sintuhan iwan sinipon niya. Adapon, in pag-untong hantara sintaw iwan tao, duang kabahagi. Aun pagakal, iwan way pagakal. Tungod paparuntungan pa Allah Ta'ala, hangkan untong sa diyang pag-iman, hangkan untong sa diyang bariman, sabab si mabuntong.
marayaw indarangan, marayaw innami, marayaw renunto. Adapun inaantara sinta o nagbisnis, ada kalamangi, ada kalasangini. Tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala untung. Dahil nga sa mabiyadto, bariman. Dahil nga sa mabiyadto, bariman nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bariman, di maghundong kawan, tagupat ka dyan, natutugi bambati, nagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Halapan, iwan hahinang. Imbukon bariman sa mga pakil, magsugsug sadya. Ang bariman, di magkarunahan mga magsusugsug. Sabab kaya ingatan niya, unuin hinangon niya, unin di niya hinangon. Sabab simpi ang adji niya. Mayadto mga timanguran, mga anak kapo, imbiyata sin Allah Ta'ala, kad aflahal mu'minun. Way kalugian simbariman. Ingkatan kahalan nila. Ingkatan niat nila. Ingkatan suara nila. Ingkatan kignut kuhibal nila untung. Matugiwan magbati untung. Maita, wala nabulat. In koneksyon ng palsugpatan antara sinatay niya, iwan sinakal niya, tudyo pamahasud si mahating. Nikmat sa lagu-lagu, ianug hara sin ipon patag-ipon. Ni'matul aql wa ni'matul qalb. Nikmat pikiran. Nikmat jantung. Dahil nga sa mabyan. Itlak sinallahu subhanahu wa ta'ala muksurin ng panagnaan. Kad aflahal mu'minun. Imbukon buriman, bukon halang untung. Untung dahil diya dunya sambil paadlaw akhiratin bariman. Nah. Dahil nga sa mabiyadto mga tuwan, hambuk masa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyayta niya ha ummat niya, inji mato ha ummat na kauna. Unim biyayta niya. Ha mga tao Makkah, iwan na tao Madina, muhajirin iwan sin Ansar. Unin beta niya. An Malik radhiyallahu an ummi Malik radhiyallahu anha. قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم fitnatan. Daingkan Malik. Kaya ridaan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabot lang na sinjunjungan. Alayhi salatu wassalam. Hamuk masa impit na. Imana simpit na kangian. Uno-uno na kangian. Siyabot na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impit na jumatuha umat ini. Qultu ya Rasulullah, man khairun nasi fiha, hisiu in usug marayaw hamasayan. Usug marayaw. Ngayon natin sinusug marayaw. Nagdaraman
Hisinusog marayaw, hamasayan di kugdanan simpit na. Hisinusog marayaw, tumangkis din hapit na rilong lamudapit na. Man khairun nas, sinusog marayaw. Bangusog marayaw, hisiyo sa bimbabay marayaw. Tumangkis siya ring hapit na. Sebab siabot na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, impit na Banu Israel, jumatu ummatin. Dahil ang mga nasabot niya, fitna Banu Israel, fitnatul mal. Fitna sabab sinsin. Magkalo'y magtiyaon, pasalansin. Magkalo'y halawang bahay, pasalansin. Magkalo'y busing, iban sing katulong, pasalansin. Imbar iman. Di. Na, ipamung kaniya. Ya Rasulallah, hisinusog marayaw waktu yan. Hisin babae pilihan na waktu yan. Qala sallallahu alaihi wasallam, rajulun yuaddi haqqallah. Inusog marayaw, hamasayan. Makatangkis din nga fitna. Iba na tampan niya rin nga fitna. In bagay marayaw hawakto yan. Aun wikaya niya rin nga fitna. Sumud siya pakuta, di makasuding fitna. Yuaddi haqqallah wa ya'budu rabbah. Amo na yung mga tao, tiyunay nila yung kawajiban nila, patuhan nila. Amo na yung mga tao nagluwas lungsad, nagtag-ipon pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila nagtag-ipon na napso nila. Wala sila naipon sinawanapso nila. Sa nagtag-ipon sila pamahatod si mahatinggi. Ipon sila sintuhan nila, bukon sila ipon sin nila, bukon sila ipon sin hansam nila, bukon sila ipon sin lingkat nila. Ipon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yuaddi haqqallah. Usog marayaw, babae pilihan, wa ya'budu rabbahu, nagtatagipon pa Allah subhanahu. Unin hati sindo kabtangan yan. Hikaisa. Yutqinuhu fi amali. Wala niya siya po tindakan kaniya sintuhan. Ing kawajiban ipapahinang kaniya sintuhan, bukon sa puti. Hinang niya kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala niya pialamudin napsu niya. Wala niya pialamudin syahwat niya. Wala niya pialamudin lali niya. Huway. Misan biyahang lupway niya pialamudin kabayaan niya. Unurin niya kad niya, ta'atullahi wa ta'atu rasuli. Pagtaat patuhan. Ibang pagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way siya nagtaat hanapso niya, way siya nagtaat syahwat niya, way siya nagtaat halalin niya, way siya nagtaat ingat niya, impyagtaatan niya Allah subhanahu wa ta'ala, tiyanto niya, ipon siya sintuhan niya, bukon siya ipon sin napso niya. Tulayan tuan. Manyuk-nyuk yung paghinang niya, bukon sa puti. Hikarwa, wayabtaid, wayajtanib, minal mubikat, wal muhlikat, lima layo siya. Timatangkis siya, himahalli siya, daing hamaka bibinsana.
makabinsa na pikilan. Nalupas yung pikilan niya, way rihilan si Tuhan pahala. Tay mangud na mo. Magkagunahan kita niyo hamasa na tuwing manyuk-nyukin hinang. Hikarwa magkagunahan kita niyo hamasa na tuwing tumangkis, lumayo, iwan humali, daing mga hinang makasisipug pa Allah Ta'ala. Makasipug pa Allah Ta'ala, makabinsa na hakabuhi, iwan hakamatay. Ito mga Tuhan, dua parakanan. Ini katu. Yu'addi haqqan nas. Tiutunay niya ang kapatut simpag kahinirun kaniya. Saka wala niya siukat ang kapatut niya rito pagkahiniya. Sa ang kapatut simpag kahinniya, doon kaniya tiunay niya. Ang kapatut niya rito pagkahiniya, wala niya nasiukat. Baya-baya na sin pagkahiniya. Turayan Tuhan. Amo yan yung mga tauri kugdanan simpit na. Pit na hasin, di da. Ang masa na to ini, aon na magpangaso, unulong niya. Hikasin, yan yung kamatauran. Yung pangasubo simbari, iman bukong biyado. Uno yan lang na. Hikapag-ibadat patuhan. Inlayo, yung pangasubo. Uno yan lang naman kita matoy kasin. Yung bari iman dugay, uno lang naman kita madto. Hikapag-ibadat. Yan, sabab aon pamagbog niya. Yung pamagbog niya, bahita sintuhan niya. Liya budun. Subayang kignot ko hiwal mo, sa room sa adlaw, natutugi bang nagbati, hapanawan ni bang bukon, subay hikapag tag-iipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang yan mga tuwan. Na, yu'addi haqqan nas. Tiyunay niya yung kapatut sintaurun kaniya. Wala yatlubu haqqahu minan nas. Wala niya siyo. Katuin suko ko'y sablong na karian niyo. Way na. Baya-baya na sin kaiwanan bang niya hitunay. In suko sin pagkahinarun ka niya. Ampain siya tiyunay niya na. Di kugdanan pitna. Di kugdanan sinununungi. Sabab may ta. Timatangkis limalayo himahalli. Amo yan langgong na mo. Amo yan mga anak apo. Amo yan mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway mabihad to kita niyo. Uno pa. Wa yu'addi hukukillah. Lawi aula na tungod. Di siya kalipasan waktu. Di siya kalipasan masa. Hitunay niya, hitukbal niya, ing kawajiban niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyanto niya in siya ipon sin Tuhan. Bihan mga tayo dahil nga sabab yan. Paman sin Allah ta'ala, pakahinapusan nabi, iwan simyakad kaniya, bastakim kama umir. Waman taba ma'ak, daakan wajib kayo. Ya kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabuntulah. Agarasad dyan di akan kayo musintuhan mo. Iwan sim mga sila miyagad nagtawat na. Miyagad na kayo mo. Waman taba maaka. Iwan sim mga sila bariman. Miyagad na. Pag-aaga masarayaw-rayaw. Amod din hinangon. Wala tatgaw. Dia akan inhaunahan kabtangan.
Inhaunahan pa man si mahasud si mahatinggi, dakan. Imbiha ulyangan, wala tatkaw. Ay sadya kamu mangliulakad. Dahil nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya simpang liulakad di Fir'aun, naggulal mga Tuhan. Wayroon naggugulal mano siya Tuhan ni Fir'aun dah. Sa kalibukunda bunaling paggulal niya Tuhan. Wayra kawasan niya. Way niya na kontrolin dagat. Inna bi'alla Musa. Giulal sadya siya nabi, wala siya naggulal simbaran niya, siya yung giulal nabi sin Tuhan, dia ak siya kang Fir'aun. Biyaitaan sadya siya sin Tuhan, nakudon man sila, way nakapago yan. Kuha na hadyan dagat siya sin tungkod mo. Indagat mong magsimpa, ang pakaw panaw. Wala piya panaw sin Allah Ta'ala babaw sin dagat. Naitayad to, namuga hipiraon, malumos kita lang na. Ang panyad to naraan, ang kan na to na ikaw magkakad. Aun nakapanaw hababaw rakat. Nabi, wala piya panaw sin to na babaw rakat. Kaya panawrasin Tuhan naging lupaan. Nasipakin dagat. Na way dalil nila. Inyad tuwi ang mga angan-angan nila sadya. Maba sila manaw hababaw rakat. Bukun sila nabi. Ordinary tao. Misanin nabi sin Tuhan. Yaon na nakurdun. Yaon na nalibot. Darawa. Wala da piya panaw sin Allah Ta'ala taas sindagat. Kaboy pasasakatan. Bang ang sakatan na apas unday Fir'aun. Apas sila ragat. Naampayad tutuan. Matarlangin sala sila. Way makakawasarihad to. Ampain manaw hataas sindagat. Ang kawasasin tao. Makajari siya umusalbang ka. Makajari siya umusalbang simbihaw nini. Ampay magsipak sindagat na way nakawasa sinisiyusutaw. Dahil nga sa babian mga tuan, pangadyan di hasala sila ini. Inbawgbog sin Nabiullah Musa, iwan sin miyagad kanya, waman taba maahu, waman amana maahu, imbawgbog nila. Baugbog sin Nabiullah Musa. Iwan sin miyakad kanya. Biya datuan sin pamaugbog ang masanatuin. La ilaha illallah. Dihaak sin Allah Ta'ala. In Nabiullah Musa. Kam Fir'aun papagtawaton sa jay Fir'aun. Paamalan sa jay kanya. La ilaha illallah. Hipapaakad sa jay kanya. Kimuntaraman siya la ilaha illallah. Aturatuan nalumos. Dahil nga sabab yan ang katan kumuntar hala ilaha illallah. Masipog na syariah dunya. Karapatan na syariah dunya. Iningat niya, karapatan da. Impag-abu-abu niya, karapatan da. Ingkatan simulang hala ilaha illallah. Magmula rato. Hipiraun nagmula. Hikarun nagmula. Himamrud nagmula. Ingkatan simulang kimuntar hala ilaha illallah. Wayroon natiguma. Natigalam sila katanta. Yan mga anak po. Hangkan na. Maun kita niyo pa magtawat pa Allah Ta'ala. Ang pakita niyo makapamaugbog marayaw. Hakalima la ilaha illallah. Dunhanin tatabangan sin Allah Ta'ala. Na, pastakin. Pagpabuntul ko. Kama umirtan. Haraakan kay mo sintuhan. Uno-uno na sadya. Di akan kay mo sintuhan mo.
agara sadya. Wala tatgaw. Ay sadya kau mangliulakad. Waman taba ma'ak. Waman amana ma'ak. Ay sadya kau mangliulakad. Innahu bima ta'maluna basir. Sa bunal itu di maha suci maha tinggi sangat makakita. Ingkatan kiknut kuhiwalta. Ingkatan pakarajaan ta. Yari halaum singgumi. Hababaw singgumi. Hataas singgumi. Iyan katantan. Hapagbaya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kikita niya diurong niya. Ang panasiugpatan si mahasud si mahating imparman niya. Langan na. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Langan ni karwa wala tarkanu ayaw sadya niyo palingay na tayo niyo. Ayaw niyo sadya palingay nakal niyo. Magrida kamu pamangatauan niya ya. Pamangatao mang lalao. Ay niyo palinga matong pikilan niyo. Ay niyo pilinga matong atay niyo. Ay kamu imibog ang mga tao yan. Ibog kamu hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Way makaibog hata uharap patauay. Makaibog aming kawasasin Tuhan yaw na tao. Aming kudrat iradat sinallahu ta'ala yaw na tao. Amin ingat sinallahu ta'ala kapandayan niya yaw na tao. Na ayaw niyo panlingay na tayo niyo mga imibog kamu kanila yan. Naglaog kam. Ay niyo ay nyayahain pikilan niyo. Ay niyo laugin atay niyo. Ay niyo laugin kataan pakaradyaan niyo. May ta, kelauan. Pialing niyo madto pa mga tao yaon. Sinharap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ikaw mangarap madto kanila, misang pahisiyo. Subay ikaw mangarap, harap patuhan mo. Pataalo kayong kabuhi mo, pakawayaan sintuhan mo. Ay mo palinga pahisiw-siw tao. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu patamassakumun nar. Pamanga silaan niya yan. Pamanga sila manglalaw. Pamanga sila pasaka. Ayaw. Misampayaon pangita mo kanila inaras. Misampay pangita mo yaon kanila in sulga. Sulga lokal na. Aras lokal na. Bukod na original. Ay ikaw mo sin lokal. Ay mo palingay na tayo mo. Ay mo pakiwaray na tayo mo pa lokal. Patattapa. Pakakkalay na tayo mo. Ha original wiyay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabang dingi. Imibugda ka mo pialing niyo rin na tayo niyo. Ilal ladzina zalamu patamassakumun nar. Mga tuan, aun sulga, aun nalka. Dahil nga sa biyad to, wayroon sa niya, makasubok kita niyo simbaran na to. Harway ni haunu ba kita niyo. Sakali, injunjungan ta ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya subo na yung mga tao. Pag-asubo niya, ingkatanin nila una makasudsuwa. Amo rin di mabaya. Kullukum tadkhuluna al-jannah. Katahan kamu yan mabaya sumudsulwa. Sumakawa hindi da makasudsulwa. Amo rin di mabaya. Uy, mabaya pag-uhdi da.
na hisin di mabaya. Hisin, mabaya, sumud, sulga, pagubos, di na mabaya, di na makasuod. Amoy mga tao, di mabaya, tumayma sinding hatuhan. Wala iya din pang Hindu, piya sampay sin Allah Ta'ala, hiyatud mo kanila sin Nabi. Miyaling parugayin. Sinyari na aon sulat kato. Hanggatus ang putag upat sura. Katluan kajud. Unom nga gatus. Unom nga ibo. 200 katluan tagunong ayat. Unom nga ibo. 200 katluan tagunong ayat. Hinalawm sinin. Amunay nituan, himbawbog tani. Wala tarkanu. Ay niyo pindahin direksyon beta kaniyo sintuan. Inalamat yaon ayaw na ito na palingon parwain. Ayun ba? Makna niya, pagkainsin pitna, ay mo pakiwaray na tayo mo. Ay mo papalingay na tayo mo. Makadto na kaw, manglaog, iwan kalauban. Manglalaog, iwan kalaugan. Na, marayaw, ing kalaugan kaw rin sin manglaog. Turayan tuan. Na pagkaimpit na sin, pinahon na yung pangasubusin tao. Uno yan lang na. Ikasin, matmadto kita. Subay pinahon. Uno yan. Hikapag-ibadat, ba't magsama-sama kita niyo? Amuad to mga tuan. Sabab sinaun ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suweng katan, kiknot ko'y balta. Harap papagtagipon patuhan. Nakabakaw silpon magtagipon patuhan. Buko ni pagmaksiat. Kun. Nakabakaw lilus hangga unom ratus ngayon. Buko ni pagmaksiat. Uno-uno na yung kabakan mo. Liya'budun. Pagtagipon mo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kakasi. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab kal na, bukon tuudin doon niya paghulaan, bukon. Way makatawang kayo. Dumatun, way makatawang kayo. Yawma la yampa'umalun. Bukadlaw, rin na makatawang kayo mo, inalta mo. Tikuno. Kimupis nin utok. Kimupis nin miula miutin ng buhuking kay mananoy na buhuk kapag talian bang man makavaksin. Pag sa kalituan, dito'y katawang kanya. Gaman amunin maminsa na kanya. Ato na yan. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Di makatawang. Indua. Alta. Iwan panubo. Bang wala doon ng kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, atay malano. Naunin atay malano. Way tuputan sin pagigil. Way tuputan sin pagjangki. Ingkatan mangi rejekun sinatay niya. Ingkatan maraya welcome sinatay niya. At tulayan to. Yan yung mga tao, muhajirin, iwan ansar. Yan yung mga tao na maugbuga pag-aarama. Wala sila kiapit na hanasin. Wala sila kiapit na nakatan pitna. Sabab mumus, ti maalloking katan pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamaugbog nila wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Mabuka sila pinal ka jahannam. Amuyad to mga tuwan. Dahil nga sabab yan, kad aplahal mu'minun. Sa bunal tuon,
timappa sing karayawanin mga barimat. Humul ladina yuslihuna idza fasada an-nas. Humul ladina yuslihuna idza afsada an-nas. Sila yung mga hatol. Apabila kumangin ang manusia. Sila na yung makahatulwang magkangingin ang tao. Di sila malapay sinuno. May ita. Sabda sinjunjungan ta ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu kawi' imbar iman makusog. Makusog kumang. Makusog magbadyo, magganti badyo, bataon tawihaon, makatu palom daira, makatu magganti badyo. Sa badyo niya patuhan way, ordinary. Ordinary. Imbadyo niya umalup patuhan ordinary. Sa imbadyo niya umalup patuhan original, dengan kataan original. Bihun na ula milikan, bihun kataan ula amin wairun mabiri, hipakitain tata. Original yan lang na bro. Naimbadyo hipangalop mo patuhan, uno yan. Tay mangud, magakadimbadyo. Kad anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum warisa. Walibasut taqwa zalika khair. Impakayan pagmakuha. Amunad tu impalmanis. Amunad tin lingkat pakayan singkatan pakayan. Dahil nga sabab yan, timap pa yung mga bariman. Mabuntol sila haraakan. Mabuntol da sila halianan. Wala da sila imibog. Wala nila rapialing inatay nila. Tiyanto nila kanya sukod. Nahati ko sukod niya ninyo. Hama siya na ito iniri magmalilla. Na. Tayo mangud na mo. Biyeta sinallahu subhanahu wa ta'ala rihayat. Aung pamakataba nga adlaw susungon. Sa bukon na kampung, bukon na bagay mo. Sambil biyeta sinallahu ta'ala. Tiugila ka to imbagay rin. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu. Illa al-muqtaq. In bagay la ga diya dunya. In piagbagayan nila kal na dunya. Bantatuan hadlaw susungon. Wala pari magpakin pagtaon adlaw susungon in nagbagay bukon kal na sintuhan nagbanta na yari na. Tay mangud na mo. Mus-us kita niyo umalup pakabayaan sintuhan. Magsusunday mano si adlaw susungon. Ang painding ini na nagsabalintaw sinsabal patig sari na pitig sari na lang ni di mo santuan kapag sari na imihugda kita ni using karayawan hadlaw susungon misan sadya hindi ni nagibog na wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun way na kaniyo. Way na suko niyo palman sintuhan. Mahita way na suko niyo. Nang liw lakad kamo. Betan kamo sintuhan ninjang kanin ni. Ininda kanin liyaman. Tiyubba sasab niyo na. Tiyubba niyo na siyasab niyo na. Namalakum min dunillah. Wayroon na kaniyo ring Allah Ta'ala. Kunin natin niya, way natatabangan kaniyo. Way na lumuoy kaniyo.
Ampin Allah Ta'ala. Tabangun kau rin dia dunia sambil padlaw akhirat. Janji niya. Inna Allah kana bil mu'minina rahima. Sa bunal tu din Tuhan ni. Bang niyo iarad siya yung kabayaan niya. Under control na yung katanta niya. Piyak ba bayaan niya? Kaulungan niya. Hamuk ipon niya. Nagihilas pakabayaan sin Tuhan. Wala niya pialingin atay niya. Wala niya pialingin pangatud niya. Wala niya pialingin napsu niya. Pagkahin niya manusia, pakarayawan dunya, sa masisiha kabayaan sin Tuhan. Naabot manim masa pagtawang. Kagunahan niya na. Way misan siya simukat pa Tuhan. Piyara tong nasintuhan. Palman sintuhan. Linusri paan husu. 2. Patangkisun na mo siya ring hamangi. Iwan palingon na mo den kanimangi. Di magkugdan. Naima siya ini Tuhan. Pialing man sintawin atay niya. Ringa kabayaan sin Tuhan. Pakabayaan sin napsu niya. Nah, tingkog, tangkag, tingkog na kaniya. Yan, mga Tuhan, inji matuha masanatuin. Nah, malakum min dunillahi min awliya. Summa la tunsarun. Way tumabangkay. Magkagunahan kita ni ubukun tatabangan cinta uhadlaw kana. Tatabangan day nga mahasut si mahatinggi. Kung yung tatabangan sintuan, latar kan, wala tatkaw. Ay ikaw mang liulakad. Uno-uno na sa jende akan kay mo, uno-uno na sa jende angan kay mo, ron kawhan. Iban ay nakaw imibog. Ang mga tauan niya, ang mga tao mang lalaog. Ang mga tao nangi, ay ikaw imibog. Sa gaman bitun mo. Dahon mo sila magdialog. Bil hikmati wal mau'izatil hasana. Bukun blimun, bukun taksilun. Wala kaya hatul sinhula. Dahing hamasana ka na sambil pamasay ni, in magtaksil. In magblim, gaman naglubo. Sa bangaon na wala imam, di naman dari balikan. Ampay magtaksin, wala kaya hanulay sin gaman, kaya taod na sin problema. Yan, mga tuwan. Na, uno pembay takato taniyo. Aun hamuk bayta, sinamuk pilihan sa sahabat sin Nabi. An Ubaid no Ka'ab. Pilihan sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun beta niya. Hadis sin junjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makakuyang. Sa intao, bukun bariman ito mga kumuyag. Sabab pialing niya na harap pakakuyagan kita niya tao. Ampeng kakuyagan, ma la aynun ra'at, wala ujunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar, di na matay man ito. An Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة. Pakuya ka. Pula-pula mo. Papakuya kung tinummatin. Naon ni pakuyag ka to? Amin hinangan sintaw yaon. Amin kita mo malingkat hinangan sintaw yaon amon ni pakuyag bukon. Bashir hadhil umma bitaysir.
pakuya kay ummat ini. Amin ummat hinapusan ini. Unin pakuyag mo kanila. Sinwala sila piyahunitan sin Tuhan. Sinwala sila piyasigpitan sin Tuhan. Wala mo yung sigpit sin ummat na kauna, way misan irkun nila. Way irkun nila habay nila. Imbihawon, irkunin sikin niya, irkunin taikod niya, astagfirullah lang. Inluhay. Piyaluhay sila harakan. Insabahayang kaimanin taod sa hinang muman limara. Wala dadto na pinda. Amuradto, 50. Intaod, indarajat da kumanin ang intaod niya, 5. Sa original niya kaiman, sa kalimay tako keunitan. Piyaluhayan na. Kuyag gaw. Maita, yuridullahu bikumul yusra. Yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala nag-agam magkauha-agaman niya ini halawm sanyag. Sakali nagkakarukam ka. Yung bariman hangkan timap pasinuntong. Ingkatan kuhiwal niya kuyag. Maita, tiyan niya. Tiyan intatabangan ka niya sintuhan. Way siya nangandul pa isiw-siw tao. Di ka pangandulanin tao. Way siya nagpatabang at tao. Di na manawangin tao bang di makaguhit. Sabang siya makaguhit, lapitad law, payadto na. Ay ikaw magkahunahan guhit at tao. Suwayrang kuring hadarat sinallahu ta'ala. Nauning kagunahan mo at tao, tao. Kasila sa kam. Magtulong tabang kam. Kabayaan sinallahu ta'ala. Uwos na kami organize sinallahu ta'ala. Implement niyo rakuman. Ing kabayaan sinallahu ta'ala. Na. Pakuya ka. Na yung pangasukin mo yagda ka. Alhamdulillah. Yung bariman niya ito na beta sintuan. Tata palawang kuyag. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kibuyag sila, lawing kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Way sila kimuyag, halingkat sin dunya ini, way kapusan ini. Bihan tuan. Na, pakuyagain ummat ini, maita, pialuhayan sila sin Tuhan. Wala sila piaunitan. Ang penummat na kaunoy ganunit. Kukulangan nila, pagbati nila, masakit nintay ko. Ang kukulangan biyang pagbati mo, way nasakit sintay ko mo. Sakali kaya hunitanda nagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Mabugatin sige. Masipuga kulong ni alimingkod sa bahayang nagtutuad. Na. Nakikimbi. Nasa mabsingkyalog pasan na kita. Ni'matul haya wa ni'matul sahha. Ni'mat kabuhi nalugpas. Ni'mat kasambu nalugpas. Himbar iman way kalugpasan. Na-exercise niya kabayaan sin Tuhan. Kad aflahal mu'minun paman sin Tuhan. Sila ranin timap pasing karayawan. Na-exercise nila yung kabuhi nila pagkabayaan sin Tuhan. Bukon sumay buwaon na sin tao ang pangumundoon. Sa gawain siya, harap patuhan magmakuha. Pagbaita sintuan ini ni mangi, akaron niya magto. Di siya tumakad simbaitaan sin tao. Nasa kali pagbaita sin tao, nabang mandi hiundong, naway na napas mo. Hiundong na. Kauusan na kaulang na napas.
Yung bariman, kad aplahal mu'minun. Bashir hajil umma. Pakuya kay nummatin. Bitay sir, sabab sin pialuhay kanila sintuhan. Mayta. Paman sin Allah Ta'ala. Wa inna lanansuru rusulana. Magtanto din kami, tabangon na mo. Inna raak na mo karasulan. Wallazina amanu ma'ah. Iman si mga sila, nagparat sa'yo. Inna Allah yudafi'u anil lazina amanu. Tabangon sin Allah Ta'ala yung mga sila beriman. Maita, in tansurullah, yansurkum. Bang niyo tiyabangin Tuhan, niyo tabangon ka, muri magkagunahan Tuhan, tatabangan sinipon. Kita yung magkagunahan, tatabangon sin Tuhan. Saunin natin niya, bang sadya biyaw bukan niyo. Hinda akan kaniyo. Inliangan kaniyo. Yan, dunanin tatabangan sin Allah Ta'ala. Nabang di, tabangan niyo ng pikilan niyo. Pagtabang na kamu simbaran niyo, pag sama-sama na kamu magtabang na dunya, di na kamu makahatol. Di. Sebab ipon kamu sintuhan. Yung piyaghulaan niyo, dunya sintuhan. Hiniusal niyo oksigen, wala bukunda oksigen niyo. Hiniusal niyo tubig, bukunda tubig niyo. Yung kataan niya, bukunda. Nah, uno yan mga tuan. Warrib at piddin. Pakuya ka sila. Hasabab simpa maugbog nila kamay ni double promotion. Imbar iman di magpropromote simbaran. Biyaon tuan ang mga tarpulin. Ibay ta sintaw dayaw ng sinahinang niya. So gumawa riya, gumawa sum'a, gumawa takabur. Ang painto na sabot yadto, mamatal sinihlas. Hangkan palingon sin Allah Ta'ala, immangi din kanya protikan siya, innahu min ibadinal mukhlisin. Sabab, sa bunar tuod parman sin Allah Ta'ala, nagihilas siya. Nagihilas siya. Malanuin atay niya, wala niya liamuran sing kabayaan niya, sing kabayaan sin tao, sarawa, imbawbog niya kabayaan siya sin Allah Ta'ala. Wattamkinu fil bilad. Sa lugay niya buhi, mahayangin paghula-hula niya. Pahayangin siya sin Allah Ta'ala. Palanuhiyannahu hayatan tayyibah. Paman sin Allah Ta'ala. Ano gharaan na mo siya? Sabab kalausan na mo, kami, yung magbabaya-baya. Walanuhiyannahu hayatan tayyibah. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah. وَلَنَجِّيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aturayan mga tuan. Na, unin hati niya. Ta'ummur rakha, number 1. Imbar iman, buko ni siya isa niya rin maghampit sing karayawan. Malapay in majority. Ikaruwa, si atur arja. Paluwa akong sintuhanin rijiki niya. Bang maluag mataud na. Bang mataud na maluag na. Bang tuhanin nagbayta maluag, way syukuran. Bang ikaw nagbayta maluag na aun syukuran. Nadakala lupa mo sadya, dakala lupa nila sadya. Bang Tuhan, way, pataurun sintuhan ni dili. Maita. Para tungunding haula tumari, para tungunding hauno katanta. Wa salamatul nafs.
Iwan prutikan sinallahu ta'ala. Masalamat kau riha babaw singgumi sa nukay mumuhi. Labi awlah adlaw ka na ka na. Na murah-murahan mga tuwan. Manghindua kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nalilingog imano siya biya silingog hamasa na to ini. Sin mataud pagkaon, mataud paginom, mataud badyo, mataud panyat, katantan, sobra-sobrahan. Sa may tayan ang problema. Wala nagbunga yung pag-iman. Napakpak. Wala kimugdan yung baugbog. Mabarakat din Quran. Sa wala kimugdan yung pagbugbog ng Quran. Mabarakat din kalima. Wala nahalin. Sa baran na to inaiging barakat. Pikilan na to ay na barakat. Atay na to ay na barakat. Ingat na to ay na barakat. Suara na to ay na barakat. Na pabalikon na to mga tuwan. Magkagunahan kita niyo, magbalik. Pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In makapagbaya, dunya wan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala. Tub-tub na sa jarid to, wanapan na to na kuman. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiq was-sadad. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Wa an yaj'alana minallazina yastami'una al-qawla. فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته